Yo, Ingan, Ichachia, Munyana. Na, Mijidi, Sim Mubia, Ahoyapa, Miss Mahoye. Bonin, na entiatin Cabonibia so. Muni meeting. Midiana Mamma, your time of seeing metro. They are gonna need Sebia Yab Sebia Brow. Who said, Medi will be at to me ye cheer. Especially one more here. Let's say, a 7 becan. Me here so who ni pakora be pese. Make can wasem. Mabushiafo, asante mai, eni aka mai. Ejuru brea, awasi nkate pro bi ti se wonu mu ti se kokko agimane agima bedu awasi yi wonu mu fili akanfo mu because omunye akanfo na enne kurade enya akanfo asem na mebeka na emum abetwam me ba beka se bi asante mai ho asem ene enema ekoso ewo sampade mu kodwa agima ti YouTube so papa kodwa agima one eno obi ko comment me YouTube asia me babo ne kwa na e ka kire me o me kama mitia me mama ba benyame na me ne mama ba wan na ne ede yeze mimi ni atemdia mama ba me so ni museya obeyese obey mobo to the distance sebi enyado mama ba nya obi ame obetimi kura nyina manim one day kura ana na oya ho na woka because me bu me ho ti se mama wo ibedi mate mama ba wo yi ebedi mate mana me ma beso camera bedi mama batem bi eti because of so odi matem na me feel nti you think it's a mama ba somebody amma sa okay ya for mama ba in crasisem no ntonchen ni emra senior blogger so papa ko judgement ese munu na wote YouTube one awudi after the history no about slide not because I was a historian not because I was a scholar yeah what school university maybe ko university I don't actually say yeah about 70 university classroom enter research name ya about some at yeah oral conversations ebusia we dija na we dia beja te se babro no babu ni scholar bia o mo babro no name mo kola na mo yiso no oral conversation ena Muhammad se wako ye no oko 40 days 40 nights ena okonya ne chiro konkon sa na tie sa na yei akanfo ya bakosem no scholar can write ya bakosem for us obiele ni ho ye also ye professor betima chiro yei akanfo anase ye mu bia santefo ya bakosem ama ye da ebinsi da anything na win ma bakosem ya bakosem nyina sha ase from 1935 anye committee of privileges ena anya trosem jandam na odi atiese na half na goso no free body no afi the goso asante ni fiti goso no free body no ensem hunu ni jandam na no betra ho amante no free kenya ase no enya santeni ana mampofo ni nsutafo no ono bese ko atebubu ene kokubi antefo na omoti ata agura saman no a omu nyina kotena tebu omu ya abonofo obi na mfimu ezasa antefo ye boni ya fo wonu mutu bata kotena baabi no mato wonu identity mako na ntisa na ko santiri ya de krem so ebunu ni ye obi o ebunu ni wo wiase ho amu na chechere bono kingdom yawo obia wo ye bruni ewo wiase emu ha anya bia enyina wa bakosem se chechira santemai so osentifo ho am na chechira bon ebro free tribe be mu na baaye aduanafo nana automatically asantifo ne from 1959 3rd of April ebio so na tachima hene ya sebia nyado ye beti ye di o ye geography ya yase won mu divided blue is abro region na yenyi dini free so wo ye chat no oyibu edini free so wo de ko mo ko register odidi ne to so ene asantifo boni ayefo
betra bontene say enkranza for ye bonofo obi fa ho ben wan na fa ho wan na fa wo a wo so ye enkranza ni wo ye bunu no wan na fa ho eno nche sasase ne ade hye betima ye bonofo aka ho ha na no beti blekum ye de ye ho opoku wade na netia na no wo fa ase amankura de awuo no manko gu ho na opoku wala chichi no kuro de ama na santefo ene yesi bibi de bono brekum hima be cheso ya santini ya na be wutimi kasa santini ene bonofo ahemfo krache asantefo ne ye din o na ye nya din a nsemu na mu die no tan ya by force asantefo anya bonofo wo bia ti asante memo timi kire ba bi ote da gomba fo ote ho timi kire ba bi on mu firi da gati fo ote ho etimi kire ba bi on mu firi aso ya wo won mo ho ya wo won mo ho achefo a won mo ti asante memo achefo bo akofo o mo kire ba bi on mu firi adenti na asantefo nko a o mu gu ba bi ade ko kire ba bi on mu firi na ya problem ade na mo pe fira asantefo ho ade pa na mo pe fira asantefo ho so we be timi express no ho e won political asante region ba bi ofiri be sante ni nko okuro ko sha ba bi na wo sore na ono so ye na sante semo a na wonya problem ye no ane say na amene awodu mas be ye dagi aye bununi kwantuma kwa be so na fa so ye bununi ma yeye kwantuma akwa be so na fa so be bununi in what history abakosembe mu in what naturalization process na so benya nkoro muti bonkoso enkora de ombeti bia na de omutirim ena ya bunofo akrache ni ebaba we ye bru ni obi anya emfa obi aho because obiele ni ho oye history ni nyansa bibie ni wefe ne bruno na nya bru bi APC aduanafo mu ena ebenya ade ye fe de bruno abrewa bruno nyankopon oni ni nwi abrewa bruno wonom na sebia nya do sebia bra omfo akoma abra sebia omkoto asachirifo ewo baby efe no fancy cry Africus, yes, an Africus. And it is scratching near babawa. Wo ye fake, wo nim wachi. Tisa wachi bibi eni hotuma obi enu na sem. Be sheye eni atemdidi amudi ena asantefo esasemo na nanum nyina ya asantefo. Ena bruno ba for ebro ni asante. Abro ya chichire bruno. No obi aba ya bruno ni. Ya chichire bruno bi. No bia baba ye bruni anye bia wo adanse se chichira sante so senti anye bia wonim sa komfo wo mo ye se bia duanafo anye bia wonim sa komfo ye duanafo anye bia wonim sa achim abu akwafo wonim sa achim abu akwa wo ya so na ne ofiri adanse kokobi ante wonim anye bia wonim sa achim kotoku se bia nyado wo ya aguna ne ofiri adanse ya kwatira bonatifi sata atamno na asachirifo na tik bonatifi asachirifo na ma ya gunafo ba bitana e wo bonatifi area ho e ba se ebusa mo se sa krofo wenyina ni ba bi onu firi baaye abono no ekwo ba na chichire bono no ebono ba yi hwamo na chichire bono ya pese yehu eya busuekuo anase ya chichire ne sade ya chichire asante kingdom ananzima Azema kingdom echeche ne sa ana komu state ya chichiri bibia sa wo wiase ebi mada but it's a name, it's a place of settlement ye nipa kotenaye ye aduanafo na nanom ne kotena mo week ebim aduanafo na nanom firi kron wonon bi na tefa so ko so bi asantema so aduanafo na nanom ena chichiri ebroma so from Amowi to Broma so busa ho se edi tin na sabia nya do moti Amowi ni yamfa hwanto Broma so Amowi e cave a big cave yamfa hwanto Broma so because na nye kuro busua ye omo na na edi omo ni mefen abrewa bunu nyankopon ni nwi abrewa bunu won mu nwa ba mani bi ne mani bi tatu abrobe menenso abrewa musuo won mu nkrofo bi kusi aduakon o chia me panyin omo nyina busua baako ana onu mbechechire sabra duwafo no onu stock gold nkremofo persuasion ye persuwa gold wa ye to wo sabia ye honti gold wa duwafo eni sa ene ba bi e fra ho Nigeria fo ni adade beto gold wo honti
ene nkrofo ba ho betogo se ye kɔ abrewa bono ne maiso abrewa bono maiso bono maso na kawo wana chichire bono maso until 1492 ene nkrofo ye from ayokofo asama one ne nua amaya wasase ene won mu nkrofo kotuhye aduanafo yi so ti aduanafo sa eli settle of aduanafo yi ebi ni twa bodom ebi ni tanobo ase sanse bromanso hene o ware twa bodom o ware town so o ware nchira no ware eti aduanafo mache wo podum ho na o mto dada no ye o mo ya bromanso fo aduanafo ni bi no eye bromanso hene ne ma ebi ni tachifiri mu tachifiri no mo nkrofo bi ene ekura na efe de tachiman poku are echeche tachiman yeah 1744 after the wall of Manso and omo chiche tachiman ayo poku are ene echeche tachiman and ode the same tachifra asase no a ono sante hene konkaye no ede ya chede ma taroboase ni nuaba etichia bodom ene asase tachiman yeah tachifra asase ene taroboase onu nyina ya busia baako omo ya aduanafo omo eye emma bromanso aduanafo no wo mo ma no wo no aduanafo so asa che wo sa bonum ho ebi ni atuna ebi ne ofuma ebi ne enchirafo afirebo omo so ya aduanafo a omo so fa rebo mu na bebetra ma bi omo te omo di ye bosofo na namse grofo isi ya nchare ha ana nchira no abeka ho eti ya grofo koto wo omo ka chere so omo nchare ha ye nchare ha fo se omo de eti eboso ebi ko so na aduane ede na manse ena afra grofo woni nyina so obonfo se de ebe ho omo papa ene broma so hene Tanoso Nana tututi ase asemi 1972 akọ court including 2012 Tanoso hima ena tachima hene ena kofa apoa fa hye ne baaye apoa fa hye no ena kofa baaye na dia ba ko so hye ne so ne se papa wo onye historian onim history he don't even know what is called history without a paper ya brofo time no dia brofo baye onim ade fan history. You don't know the background of people. You don't know nothing. What you paper the frage man sam and pusan bibia fast for this man will lost because he's not an historian. Or the say not a frimpon. They are all basing on from the British time and a Gold Coast colony and a British say and a Fancosia. The right history is we the people. Where is our migration? Where is our family root? Where is our people? What did they migrate to? What did they settle? What are their leaders? What are their name before? And what are their name now? These people know nothing. And the stupid people today, the youth today, they don't even care. Almost step one. They are insulting one more forefathers. They are attacking one more forefathers. They don't even care. They care to protect the stupidity name. Yeah, politicians are creating say Bruno region or creative Bruno region or protecting no say Bruno champion association. Are you stupid? Have you ever had any Bruno champion before? Huh? A Bruno champion started from Nanamiya the 3rd, 1951. And no best starting here based on disagreement. Yeah, one is said yenyado. Kwa could you had a second by premper first in ya ye. Embassy was had my premperson. Embassy was had my because of certain subuni state and 18T. So on famano. But I don't want to make a mark as I'm crazy in I touch my hand. Nonsense. Nana touch my hand. Or quite even privy council where you can judge the name while mon cranza din. A bromance or musa one cranza inside. And cranzas as and croffer net to no me at the coffo. And for pressing the ampophonia jay. No way a bromance or hen and a half war. It's also no number higher, ukumwakasia. Tia bromance or hen forms on a half one and croffer originated the Asantis. Or no free dear dromacase. Or me dromacase for. Cocobusta, some cranza banner dromacase in your. Why much dromacase? Near dromacase in a general way. Uncle Cramp of Sini, Cocra Jay, you are more Jay. But for Pim, the look a bromance or hen. Out of respect because Abrano, or we are hiding in my bromance, but only a duck of war. Only a duck
akofo asabre no bromance ne wo fa ene sankrofo ya ene wo ka kire wo so obo ye bonofo no isa so yukuni bia wo fa ne adakoni you know nothing. Your people are everywhere destroying accounts and they're destroying asase what tanti mo say abakosem ye obi e fe no bruni obi as ye ni bi a bruni ye dianani adabunyara ko busuako mu te say de ultimi ka say obi a wo ye ayi adebon ayi ya fe say ayi krado eni ayi krado no ye me agunani me nana ananka say mumunfi ya me nana ananka say hini ya me nana ana anyi panyin wo yeme nana owusu yeme nana eni ti sa natia wo mu nana duanafo bi nana ene efe ne bono abrewa bono mo yemienu abrewa bono onni nwi abrewa bono nyankopon ono mo nyira ya nwianom ne mo madwadi ana ekosunti eti adimada historian wanya wonsem hu abunu bi na wudia woni sa ayi fragi adimai no ya wonya ni din free kwakubia the second obey premper the first ni nua fredi adimoko wo say church ni din ya de ma no ana obre prophet ye course sagranti war yes able no ohina na na baby e friend do ma no ohina ho wo kokko sagranti mo bebe wu ye ya wo nana ono ti na sa fredi adima edin ba ye award de edebre mo ana wano tin na kura de bo omlane ana fredi doctor fredi aye anye woni wusa ye case ma ho because crofo no a omode fredi ageman no ya wunya se fedu dwaben se wa no wunya se fedu dwaben frema no aya ani wu kwa aya na ani wu ensem se wo kan you feel so bitter na abuafu because these same people are everywhere lantern to say the omu obi but the history will tell you say they are nobody na adia ba ko a wasa wa share so ne say Papa atete YouTube so and oye jandam. Papa unye historian no. I swear to God. Say ye pe history. Ye many pa hu baby a o mu fie wo. Efie o mu fili mu. Ewa uni baby. Baby a kasa history no. It's why busy. Now bring washing crown on mote. Now I don't blame you. They are bunch of some of them are bunch of stupidity and useless. And I make Bruni. A Bruni no why. And Bruni started there. A Bruni body abusia. Abusia be muneda. Unka busia no. So how possible? Asante ya abusia ko baby na chechere. So ya chechere asante. So most of the abusia ko ay asante for. Most of the busuako asante for because yes said that chechere asante no e de busuako we wom asonafo wom ayokofo wom aseniefo wom asechirefo wom aduanafo ti ya chechere. To say dance was a powerful kingdom. A one ye nyina ye firi. It's as a busuako ni nyina je aduanafo ye nyina na ye sha dance ngenase. O trubu kwa sare breso, o trubu kwa sare breso. Abra nasari mintim edi ade obrikutu asare be di ade na meme nana mumunufide ne kokon ye ena edi awrade abasa be di ade enu ti na denchira automatically ya kanfo nyina kwache denchira se na nya kwa amafo kanfo nyina kwache denchira se because of so obrituku asare no a omutimi na afere say mumunufitimi defiti no ami e cha ni ti no ena automatically adanse be she denchira se eno kura ma bebre yi omu yeso omu nse denchira se no denchira he so ma me de twene bro wa mpene a ono ba be kontokwa saado wa be hye ase ye denchira anasa ye agunafo a ye pure agunafo no ye nim ye dynasty asorofo bi abewuram and me no kasa there's a pending court case e koso e won ne Central Region House of Chief say me some mechanic pen so obi so ope ya this year obi so na no maye ya to we na wanya denchirani I don't want to be denchirani. I don't want to be denchirani because me ya guna ni mapa ya me ya proud aguna ya me bu odro na se bia senie o asachirani o aduanani o asunani o akwanani o abretuni o obele timi famity nka for me sasa me ya guna ni ya me bu odro. It's me here some denchirani. I don't need it. I don't fucking need it. Me you proud of who I am. Asante ni bie ni wa yime efri asante memu. Ye wura nyime no. Obi antimi nyime fra santim. Ye wura nko an betime yime fra santim. Sa wonya santini. Me ya chi modani. Na sa me nya
denchira di achim kotokuni achim odanya denchira fo esa se ya antra denchira na emoma ye ni die ani da ho enkrofo abro ni da ho enkrofo ani die ne de ma abro agoni masefo bi kom na mo ye ya bakan na sa mo be kire mu die be kirem asorafo be di ya die bie no and then Central Region House of Chief I am free for they are aware of what is going on. I am free for you aware what is going on. It is a yay. Asurafo amon mo bi na betina Kumasi asafo arebetia enkrofo. Arebetia ni kodwe betia krofo. Abro bo atakora enkrofo. Mo bi na betina na Kumasi asafo. Mo bi na mbeje ya de ye nimo. Bi no. And it's a create problem. Ya gonna for you create problem. We don't create divisions. We bring people together. Ya gonna phone kwana kan phone mo. You bring all of them together. I said here. It is our duty. See our growth for make sure say that can kingdom are together. You in papa mu you in chichem. To be a chichem you have trouble with we that gonna people, and we will come to you like a lion. And to be also ya gonna or to ho. No can some so ka ba ko sem change pem when ya gonna papa. Hwehwe see ye. Na bi asonafo bi o meye automatic be ya gonafo bi. And I no say go to Central Region House of Chief. Kwakwa he. Sa wo se me twa tora kwakwa he. E de na da ho me pesa de documents bi a be kire me ya tifa nana wuntimi me anya de abetimi me because me de atimi mu no it is too powerful oba de ne nko a ana mafom nana no omko na betima asem na nya wunipa wuntimi me kam kire wo isasa me de ne kuradie ne pepepe ne kasa ti ma me ho ye den emamani so ye den enti wuntimi me epo amabo amayire mu ho ampesa mo mutitwa tro de to asante ne so no ase akire sei enipa ye mu ahemfo wa asante na amayire mu ho ha nkrofo se mo pulling down no ade na benya firi mu asante no wa mo de se odontie satan asante ji obi anti sa asante ni obi anfiri mu nti sa asante se be bia ne de beko bi okwa hwe no aba ena mo fum asante fa eso mo se asante na ha ya me dia eso mo na mo fum ne fa eza se dia asante be kasa ne dia bia ne dia until se mo prove no wrong mutim fa ne court brakum nya asante dia brakum fo anya asante fo e wodu ma so anya asante ni na kwase awia ne kwase bosomtwe omo ye obuno omo ni mbuno womo amkota sekretia na omu krem so omo obuno ha ayiwan wone ne nkrofo ha ponkone ayiwanum no onum nkrofo bo he kokonum ene fancy nana ya poma ene chaman ponsa anum a wonu susu firifiri asonafo mu on betna bantema yo mutu basa na mu de wan na yebunu ni chire ye bi you don't even have the history to back your stupidity. Most of them catch and cross asante benura, but mutu nyina ya asante fo. Esan say, asante no ase bia ba 1600. Enkro de ye no, nipa bi o ya asante bia no to more than say mo na nanom beba. Wo ho from 11th century. And for 1600 mo nyina beto mo asante abusuakuo we efri sechere kwa efri kwa bere atwema efri amansie asante achem ye nyina teto ansa na ye ba bechichiri kuro no. Ana kingdom no sa asante kingdom enti ene wo na anyin 1959 mi di abeto so amwaje atum na wo lose identity as a person na ka obi kasa ha na wo kuma obi na me ya wo se menya sade am ye denche me kuma wo nkrofo wo te bu no ho akutia wa nkrofo so ye bruni how dare you say who have audacity why na ma say audacity no. Why you hon come bia na fo busa won say die nti na bepem ne atuna osai ema africus na najema osi ho e die nti na najema bedu ni suma hene ni drobo hene e die nti no mo se buno hene ene aduana ni a wote africus e die bentia o ka so mo jimi. Do you think say they don't know omo history na they are just using you fools. No of ajema bedu ye be creative region when na fini no of ajema bedu because they have the agenda to decry the Asante and assume themselves say woman so yobi
Son of the National House of Chief. The same as my bedu the first. Me friend and a young trouble and a fine kusio. Oh ma or two for your and your first a patron forever. The same as my bedu the first. Adriana for a motipun mo. A bromansuno, one anabono, batish the mason a guyeno. A go, Jama no amo buy from a book of a blesso. I do bank could be penny near the bank could be kuma. You are much Jama States. Ya said ya do a book of fibresso. From 1692 1698, number Chijama State, a bra bromansu woo ye. And I'm quite Chijama State. A honor much Chijama State. And now you could take you over. And it's a bro cross said Binyard, you could phone talk about, you know. Nana bromanso hine kwacha me on mama metra Jama State kakra. O metena ho. Obo kofi, obo ko adine so. From 1735, wo korasi bru Jama State. 1870 Asibe bonsu asa meje Jama State. Wo da so eto kase mu Jama fo. Asase na wote so no. Wo landlord na Ghana ho no. Na no do land secretary betra bonten. Wo se nkyerafo o makukuru o mo ho na ye. Wo free sa wo bohu. Adima bedu wo bohu. Eye dani he nkyera hema wo sore. Esa asase bi anya se bi abra. Wo nsha adima bedu bondo jase. Wo beto nkyera. Adima bedu ne nananum etwa abesim na sanye sebi anya ras aseniyefo ene biye lusa asase ene fe na besim aya aseniyefo asase ehwo na bo ekokko wote ansa da dwanafo yi etwa ata no ebeto bo ekokko so wote eso ne aya dwanafo state na wo de Ajimabedu ya wonko da ni asase na ya masramaje so biti sebi anya da sebi abra abesim osunyan etimfiri sunyan abesim sunyan ho ebesuai de mawo ewodoma Ada na uma sunya kabisima ka sunya ho ana ama nka sunya trankonya ho would you know history, you know your family na so obi wo bunu regime be kreti no ya santinia wo se de wapija mrante na mabawa intimidate ayemfo ne mabawa etokwa na pesa wo de ba no wo de beba na beje wonsem na Ajimabedu ebeje wonsem no story and fake no a na history nya from 1935. Apart from better stuff, we need history. Let me tell you this. You catch now. Na si catch now, na se went ya. Wo be play stubborn. You be wrong to my for Betty. Adiama ko also said so. Say wo ko boma wa hafo. You have the audacity wo so we. Wo wutimi ko bo ehene e wo kwantwoma tumfo asase so. Ompedede ntinu waja ho saa kwa atwema ya bonofo kwa atwema na omufi kokofu sabedie no omufi kokofu sabedie no and now kwa santimam asantifo too good ya watachimai e wa santimam ho nkrofo omufi tachima bae obofo afese tachi ni na danfo no bae and now ko kumasi ya watachima ho ya fra ho krase atwema tachimai enkrofo afiri tachimai o ma shada didi na to omse na omachinyira na wo uti pampase asantifo gubuno regi asantifo na do so regi nim wo se de by force omonya bonofo ubenya nkora ntotofi wo omunim nyansa na o madwene wuo na o kasa kire omo a they think said they know abunu ni wiase adwana ni na bunu ewomu ya chekere bunu bia wiase da abusuya ku adwana fo na betena ma owi am kwa chire broma so pena na yefiri onmo ko nyamfoman sabi aseni ani na na abafo pem ne maame nom dwuru dokro kwanta mu dwu nyankoma omo finish wo mu nyina e wo nyamfoman finish wo mu nyina wo nyamfoman asa na ono ba dokro kwanta betu nu ngurofo na tene ne nkrofo e no mka se ye de entimi mu nje be ye nko amam ene so ono sese kintampo yo mo dia because of the same nipa ye wotu ya abra fuji be ye Asante commissioner not kintampo asa na ebi nbo wonchi abesina ba udumase edi ebi abesunwan wono tutu asase ya no abakosema de baye oye nsase no se efiri ha kobupe efiri akosa chedumase efiri abese kwata chimai ekọ ekuro bako adwira ehonnom na bafo pem
ne papa otumfo sabi o se tu ye owu ye e ma ne papa opoku are be che no ana no oje de ma won mu nyina ti na sase e wo gonja na sase wo gonja e hie so pe nana uno nuno ngure ni sore ya adima bedu timi ko gira bon champem association na ni ngure hene ese na wa kan tine ko hu ntini di asantifo atem nana ebu na ebu na so benya nkranza ni na adwene wo fom sa adima bedu peso create trouble de ton nkranza na nkranza ni ai en nkranza e bono uni ne wo se ne kokon ye agi nkranza si wo se nya bono anasa santia srafo na kokon ye ade won moja agi assassin si wo sa santia assassin ubusuani be na ye de hie wo nkranza ho ubusuani be na di nkranza konya me yeye ubusuani be kire ye mu amo report no munyai ada usuro me ana unsuro me report me life abra me ba wi as me report obi life na upon dem ye nyina chi ha muni ne mosemo ana won kwakon ye rati akopo little boys are young sa na mu ye ene bohu no dumase abusha panyini. I have respected you enough. Sa wonnim na makodwa agima we mislead obi o ma betra bonta papa benu ho sa oye abusha panyini because wo kura me se kusia manka na meboa ade na mususo jagu sampase mu agima bedu anya Ghana mra nya adwuma ya page obi a contempt won so nkonkoye de apiko judge because of I campaign my political party. Okay, yate. Adma bedu every right so support ene obi also bema ombema sampa dane bokono ya friend Ghana Bar Association akafo nyina feri. I don't know why adamo nsia de yi listen nya ne de akafo feel am of feeling no. I don't understand. Mentia se Ghana law exam some koy akafo on motin feri sa Ajimensem, it takes my hand away. Move from court and quay appeal. Yam Passi a beruza what Jimai, historian to her, and Cassampas, and Mufiginim. Sampa ya santimai flitite. War patches and another samba ya friend, a corner of the samba. A corner of the sampa may come abano. A na fana din, na fana casanya sampa, a samba. Samba. Tinana samba jafra. Sabi nya ron wo hina odi kan obedi ade ho. Abra tolo selangonum edum fi kakara honum baye. Let me tell you something say. Atapanyi ni atakakra. Yamo da fiefo. Na re kofi suro obedi ade. Sa modi obedi na de di akide. Sa modi anase ne hwafo. Rosemensa ebusiadua no mu ye no. So mu fi ata panyi ni fie. Why de be see ne so? Ha? Ya wo papa we wo dwinim ni. Dwinim wa yidem ho. Ekofo dumase abusua panyini. Abeka sampasam. Esoso jagum. Mono mo hena agima badu. Ono osie se wonimra. Na so wontimi nko compete. And challenge gazetting process. E wa appeal court. Ha? Ade ni pahunfo kwa na e wo mo man mu no. Wo dumase abusua panyini. Odumase hinti ene toro bia na ekasa e wo so hwie na nye so obi suru esa so odumase hina comport no so obu no do se mo pia no en na hye da agenda ene niam bebre mu aso metara ba bia nkasa nti obia eto obia so ni ni asem odumase akwa masantemai odumase abon homode amasante odumase kasantemai ho enti se na wo kremu so ebru ni obi amfa ho na emom shokasa ye wono oba ahema no nana ya danse yetimi fra wa danse me ye shokasa ye wona mo siese mu fi danchira ko se atempem wo aba amfa asase anso amfa ma shokasa ye pa nyanya sa wo oduma se ebusa panyi ebe gye wonsam it will take your hand man underestimate me o ebe gye wonsam it will take your hand said
ya yen ko school e bro fotie no. How dare you? Ajima historian, how dare you? Ade authority na wo so bet sisa sampasem kofo odumase no akofa we na dabesio. Ukrom dwinim development ni ho. Kofa dwinim hene ebesi ho na yenka yentie dwinim history. Ajima de historian. Kofa dwinim ensem ebesi ho na yentie dwinim history. I have told you say me for a previous video biya em sabotage because let we kidi e wo mesem. You don't know history. Oh, you're too kiddy. We are kura. You can't history. You don't know nothing about history. And since I said me go for old video, like I said, you're on the car way, and you're on the car way. Me be that. Because we are kura. So